hey pakatna ko soido chu amasain covid thrileng in na satakin min ti boya karan ena kumni le thathum chung min chim boi ni are khop mai ating hi tu sorkar ba thil thengai lo khati hulai sorkar mizoram chau ko ni lo koi na kan tor khani a chumi wang chuan harsanalian tak kan to ka kum khat kan sorkar chia covid 2020 kum tira arun thenga amangan thakop maya mala turing kum khat kan impo saida kan han kalpui chia atakin ma kan han lon chia sang ni som ni kuma Antialan Health Department apo doctor te nurse te health worker te le thok dang tam tak zasari som thum le palilak tur kan ta vek to poisa po 50 crore kan da to te kha covid in kan han lon che min nang boya kha poisa kha covid ma chonan aralta ani chuan e finance department te le kong sang atanga kan poisa mu chu kong dang ni sela abik takin finance na abika covid daunana poisa an kon ral hi ron chu teu kan ti hian tlem berah vaibel je sang ni atlinga ni chu miom je se noi he noi sing ni atlinga chu kan sorkar khan in riat lo na ummia lo khan kan ma chot sia kan seng ra le ni chu wang chuan kan department bi ka po hmalakna tur tam tak malak hi loin kan omani ti hi a introductories address a ka soidu ni chumi pialama chuan tu sorkar maina an torvak lo covid bak an torvak lo hi mizoram sorkar chun kan tuar na sai me mai mizoram mi queen te pon ti tela a that karinga kan rin lok le kan be sei lok lovin Myanmar political borok thalo ta ka thenga sipai ro rel na chumi wang chun ra tan tam ta ka sing bi ka lo boi pui ni ta tan khan sum tam tak kan seng ra lo thei lo wa chumi pialama chuan Bangladesh a kubin kum tir lama ral tan alo le voi ni thleng ka la boi pui sak zaka budget a puisa kha tiang tu kha ka din ring man lo re a hemi pialama hian covid wanglain ramria kaning ka pa thi te pon om kha kan la thit karingat ten chuba ka chuan kan covid tor boi lai tak sang ni som ni kung vela voi tam tak abigin kho chak lam panga champhai district a lira hi gani e po gan gala tu naya alo na sahle maya ina khiria ro maya yang chuan tuala te an riak thin khania ka tiang hun lai te kha kan ngai to le thiang ka poi mo adang le chuan Vawk khi apul na sahle maya director veti hi ka zota engza chiang e Vawk khi kan chan ka tia accurate tak chuan min pe thei chia lawa singa atanga sing rupin kar hi Vawk kan san ni rap thak ta ni chu kan sorkar line thil atheng ani aparuk na covid ni lo paruk na chuan tu nai kan hreve ka soi angai lawa kan thenom state a kan unau du takte manipura har satna lian tak mai kan zo fu nau te ran to ka kan hreve nuna tam ta kan sana ten chuba ka chuan in le lo an sana ten kan biakin tam tak ti chiat le tiang khwan oma voi ni thleng khwan bo ruak ala thalo ti kan hreve ka ni heng song hi ma chon lo thei lo kan ni a heng kan ma chon ang hi Nagaland a chuan har satlan tok lo mai thei Maharashtra a UP a an tok lo wang covid kha chu kan tuar vek ma se covid pi alama hian kan sarkar hian har satna kan tok tam em ani chuti mek lai chuan kan chief minister zom tak po ka fak duwa thei top min cho pui taka covid kan ma son na kan har sana tam tak kara NGO kan han ti te koran pol sang kan han ti te VLTF LTF kan han ti zong te le sarkar department zong te ne chung kwa mi mal po trong sai na ne thil pek ne ti khan covid kha kum di vel bor kha kan ma chon khania aro pui ka ti voi ne hian zora mi pui te ne ra po hian le sarkar department te khang covid kan do la ya thil phala ni sor chuak zong sung te ne ra khan thin lung takin lom tu kan soi do ni chuan health and family welfare department a hian nakina kala sem don thowa in ziak man vak lo mai theya ka soi sung don ani health minister kan ni kha
December ni som panga sang ni le som le pariat ani sorkar kha December ni som panga pianga minister kan in lalu ta kalak lu him deu le khan kan zota ZMC hian damlo da na khumai jang e om ka tia azat che ka soi thei che ta lo za som li bor vel om an tia ni khum pa ngai kha tuna chuan ma covid ka ra ka lo son le a khum zali le som sari kan nei ta a zanga ni turin tunen ma kan la mek ta a chuan ICU om zat ka zota ICU kha khati hun lai ka lap tan tir kha som le pathum chiao ma tuna chuan ICU pa ngai tak som thum kan nei ta dora ten chuba ka chuan piku ICU kan ti som te niku kan ti nau pang ICU kan ti te ICCU kan han tiang chi pasari te ne na vai kan tura chuan ZMC a ringot pon ICU som sari le padi kan nei ta ni ten hei kan soi man sak du na san chu dedicated hospital a ZMC kha kan mang kan saka ka chuti lai chuan medical college ni tura in bo sai ani boxia dam lo tam tak kan da a en kola hau tak lai khan Medical Council of India kan tia tuna chuan National Medical Council te kan ti thu khan khang khanin engma ron soilok lo khan min ron physical engani inspection khan ron nei thut mai ni hilanga chuan inspection hi kan ma chon thina ma se Zora Medical College inspection a chuan an local tu hi soilok ka thiang lowa airport a an lo thleng don ti kan hello motor an ma din an phang vek an du danin khoi hotel angen thlen don ti po lo in ring ring kan oma chuti kara chuan sum har sana kara te thok tu in dai lo na kara chuan MBBS course on chun zom phal na hi te khanin a permission te a renew te ka tiang thil kha kan hu so zel ta a kalom ne mem chu kumin zu ni som le par khan National Medical Commission atang khan kum khatan recognition ZMC kan hutani alom hle maya ten tuna hian ZMC a first batch kan ti sang di le som le pariat la ka te kha admit te kha an zota a internship phi ZMC hian tuna nei me ka som sari somriat don borwell tuna hen kan neya pon lampang mi ten han pheichon za do lai kan nei ta an intran a hi an zo ani chuan na kum tir lama hian doctor in dai lo hi boi nei hian om to karing lova tunai chuan an la lak thei si lova doctor in dai lo na men lovin tun hen kan neya somnga chuang thi engam zat kan neya pension engam zat kan neya tin specialist kan te PG zir engam zat kan nei boka khang sung bel khong khan somnga chuang zet hi doctor voinia engani kan ni turang kan ni thelo kha omani chumang chuan in dai lo na voinia po hian kan neya PHC then ka ta po kan da thelo ma sen kum tira ro chuan ZMC kan MBBS te hian ro zir chuaka zir chuak ti melen tran zowanga ta chuan kan zia omang ti ka be sei tat ani tena dang le ka soi to chu ei meni khat kumin atang khan ZMC MBBS batch ma saber khami zir chuaka te kha an han zo khan kan tum da chuan na kum April May velan lo zowanga ten tuna hian academic building thada mai mani kan CM zom takina honga hei crore som ruk zet senga sak alo ni ten tuna hian ZMC hian paying cabin hi kan nga don ta lemaya civil hospital a hian Aizawl a hian som le pariat room kan neya ZMC hian somwale pani kan nei don ni chu ta po chuan VVIP tak ang chi te po hi kan nei dona ei tun tha tom lampanga hian hon kan be sei me ka ten sura hian mi pui har sa jok te dam lo ten an kana ani nen tir theina te atan hian bus kan service tir to Aizawl City Bus Association tenen tikan kan titranga tuna hian rom ana tuna ka siam me kan ti kan soi le tua tin ZMC hianin laboratory kan nei chamthum to khop maya viral research and diagnostic laboratory kan tia VRDL le
genomic sequencing machine te hi kan nei to a covid pui alen lai mi zo mi pui ten ei kan chor hle ni ti ta poka soi duwa in RT-PCR hi chu a kho la hi pasari tu ra kan dai ka ya a tiang vel chuan win ne hian ZMC kan thuam thavia bani ten oxygen plant pathum tuna hian LPM kan tia liter per minute kan tia 1000 te liter per minute 3000 or 300 tele 200 LPM te hi ZMC hian pun fel ani to a ei hi kan tang kai pui ko mai covid lai khanin kan buai na ber chu oxygen ania oxygen ta cham awang khan mi tam tak khovel ram ro pui tak tak ram po khan thi ni tura chuan alomum ka tia tura hian Mizoram district hospital zung sung som le pakata hian oxygen plant kan bun fel vek to ani tin Aizawl a pe chuan Mizoram medical college ZMC ba ka hian kulik ona kan hospital kan bun fela civil hospital kan neya tin kan cancer hospital Vawk kan nei bok ani chu development thar ne tin nimin pialoka lunglei zo tra pu kuya oxygen filling station kan ti maya oxygen plant a filling na kan ti mai nge chumi om je chu tu ma jong jong chuan jumbo jet jumbo anga ni cylinder kan tia chu silchara kan thon tha buruak anon da khata kan la ti kan tikwal kha tuna ro chon hei kan nei ve thei ta a nimin pia lok khanin pukuya ka ba honga dar kar khata cylinder reng musat min da kha sak thei ta a chim lampang abik takin lunglei district le sia district le longkai district tan ei hi atangkai le dona Aizawl ba po hian ti mai la mar lama po hian la da chu kan la tum tura kan ngai ani tin ei ba ka hian NHM lampang hi toy te ka soi du chu ti lomom deu chu a kum sang ni le som le pasaria Mizoram infant mortality rate an tia now piang sang khata hianin thi hi tu na hian kan nei tem hle ma India ramanau kum khat chin thi ti tlem ka ti enge ni nu na lau tlem ber pathum lau ang ka ni chu now piang kum khat mo tling chin nuai lam panga khan India rama pakhat na hoi ni yan kan ni ti ka soi duwa tir hei ba ka hian niti aya kina Mizoram state big unring na hian India ram ma state te hianin hoi ni thleng hianin small state kan ti hianin a zone in pakhat na kan la dingat ngatani hei hi a chuanong kop mai tin hei cancer lampang hi kan soilo kanga sami kan Vawk kan cancer hospital a son tertiary care cancer center kan TCC hemi project no hian cancer hospital Vawk kami hi ka hong to ke main tin chuba ka chuan heta tan hian nuai sangli le zali le somni le pasari kan hu a chuan hemi atang hian Mizoram State Cancer Institute building hi saitong ha cancer zova cancer him na khol changkang mai kan tia hi USA siam kan nei thara linear accelerator hi vakal ulava enve ulaka du khop mai hi nuai sang chuang fe man kha ania ei ba ka hian khol dang te po tunai kan bun me kai kan cancer director Dr. Jeremy Oma kina soibel thing ka ringa zo nei du chuan tin heng ba ka hian kum so pa ni zel omna ICU pali le HDU pariat a om to boka tin district hospital paru entianan Aizawl lunglei sia halong tai champhai le serchi pa yan ICU te HDU kan ti high dependence unit kan ti te piku kan tia heng ang pediatric ICU kan han ti ang te hi kan nei vek to a tin heng ba ka hian district thar pathum na thial Aizawl site wala te hian newborn stabilization unit kan tia NBSU pakhat theu hi tuna hian kan nei fel to bokari tin hei health department thil sin sia tlak tak chu primary health care kan tia kan sub center te kan public health center kan ti te hemi di sang tun na hi
rina hian kan kal chak thei khum ka lom khum maya Mizoram hian sub center he zathum som sari le panga a oma PHC hi somruk le pakhat a oma UPHC pariat kan neya tikhan hanbel ko hianin atam tham ko mai zali don hi hi health and wellness center kan hlang kai victor kan sub center hian nurse sathia mai ni lo BSc nursing kan da victor ten kan da ma hian tharu kan training tira namdoi atlang lon cho dan te namlo en kol dan te thui tak anzira tiang chuan kan health and wellness officer tin kan designate kan da atin doctor hi homeopathic doctor kan ti ayus doctor kan ti hi somthum le pali hi heng health and wellness center somthum le pali hian kan post fel to bok ani ten kan soile du chu covid in a khin chwa te poni ga ya India sarkar hianin damlo nabi timela critical timela care block antia critical care hospital ti jong pon soitela dikaringa hi mirol phal saklo maya tuna hian chutiang critical care block chu kum somngom thei de hi champhaya a foundation kan han phum to a ten hei ba ka Aizawl medical college ZMC a kan da dona chuan hedata hian cheng noi sang ni vel ve ruam hanna kan nei ani ten district hospital soma RT-PCR laboratory nei tura hmalakna tuna hian kan zo de uvek to a ten heng ba ka hianin ei nabat kan tia tang hianin rina hian PCC po hi somni le pakhat kan tram chung heng kan lo sadet tanga ten sub center som sari le paru kan sa zo to a MO quarter le staff quarter dang te thumriat kan sa zo to a CMO office si pani sakari pathum izongin soiteila World Bank hi nabat bi ka sakip pani nia ei ba ka hian kan district her pathum atan hian CMO office si ei tum thasung hian on theivek kan be sei dona vaibel celibor vel ani vek ani chu ba ka chon hei mineko zone health kan in son deu vek to a DHS building kan han ti hi nuai zanga somnga sengin sakthar ania vertical extension so kan han ti le don bokani a soi don chuan tam maya poni set oi zongin tikha kan an soyanga chuan adang le ka soi do chu drug testing laboratory hi mineko hian filthar tanglam takania ei kan hong to a ten chuba ka chuan central medical store zemabo ka kan nei hi mualung thulama hi kan sondon ani achan chu nakira kan soinga Japan International Funding Agency kan te jaikap ten an tang tagin India sarkar a akal tang tur zong som kal tangin Mizoram State Cancer Super Specialty Hospital zemabo ka son kan din dona kan te felvik to a pero tan hian Mizoram a chuan project pakhat ta chun alien ka tisinga mi karinga vaibel se sawi approval kan mu to a ei hi Japan Howin Hospital tha an sadona India marchaka hian anei om chun kan ni mai the ni a thaber turangai ania tin India ramang koi chuanom tak tura kan ngai ani chuan adang le kan soi du chu tura hian district hospital chen khata eng emo hi malak kan nei nuala mamita kuanin aspirational district ani nangin Power Finance Corporation subatangin nuai sanghale sari borin hospital kan sa zo trepa tum tha topian honman kan be sei dona ten Colosseum district hospital re tak saklo ma hi kan hun chung hian tunai kan sak chautan meka khumza om theina Colosseum pa kan din dona tuna hun kan sameka state PWD 10 tuna hian an thoka nuai sak ni le jani chutiang project chu kan kalpui ani ten hei thil dang lam de kan soi do chu civil hospital Aizawl hian heart attack te lung nat na kana ti hi atam te me maya chume wang chuan cardiology department hi ti len ani meka wan ai thak takin ne sit le to na ratang hian nuai sang hale jani le somni le pani 0.75 nuai mo ei hi tunai kan muwa
cardiology department di changtu na dona heart attack kan ti te khatiang ang chi treatment rang taka nakina ket lab kan an ti te chu kan ti chemi na la soi fe tu rangai la kan ti ve thei tu re lo mong ka ti khop maya ei hi til nang lam tak ani tin chu ba ka chuan civil hospital Aizawl a hian kal kan thua ve thei ta a dialysis kan thave ko me ko leng mo sat kan ne ya tin nakina chuan kan tumang kan kal chho zel ani chuan kal thak thei dan tur kong po yi a kan la nei thei kan be se hial ani ti kha kan soi du ani tin eng ba ka hian khum zaum theina dang hi tuna hian ser chi pa kan han ti tan le don ta alom khop maya power grid corporation in nuai sang ni borvel min ro man saka rei lo te a hei kan sa chho tan thei tura kan be sei kop ani ten lung le asonin multi-purpose laboratory building kan same ka saskia tang hian nuai zat thum som wale paru tura hianin kan mu a ei ba ka na GDP tengene mozat kan mu a ei hi multi laboratory kan han ti hi chimlam tong song district tan hian atanga doning kan ria a nakina chon TB be kui kan thang la tura ta na TB hospital ti tungteu tho te po khan kan mang thei mai thei a RT-PCR te po kha henga hian kan da ta a tin lunglei civil hospital a hian trauma care facility kan da fil to a tin health park a hian district kuntrang sanga trauma care facility kan ti trauma center kan ti hi kan zo lu vek to a trauma ti om je chu casualty adam lo kan admit ta khami ni lo in hliam tak tak khatiang rang taka kan treatment kan lo te ka lo don sonatu kha Mizoram district zongsong chuni lo dewa atam berah hian kan din fel ngal ani tin hei thil dang lam tak ka soi du so hel da hian nursing directorate thar nei turin tun zun ni som thum pakhat khanin cabinet in thutluk na siam ta abi takin nurse ho po an lom ve khop maya tin Mizoram nursing institution kan nei sta te ba ka hianin tuna hian GNM school ka tian nurse training na hi tu nai lo ka hian champaya kan an honga zuba ka chuan health worker kan training na turatan zeba bo ka le ma mi ta hian a thar tuna hian kan nei bok ani yang chuan nursing school pathum kan nei thar ti na ani chu chuan ayus a hian toy te kan soi du lok chu khum som nga om theina tu hi Ministry of Ayus atangin Bible se som le panga kan mu a ei hi tuna hian tender boy pui me kania kala de fel chia lo di mai thei chuba ka chuan sai tol ke fanga Ayus hospital kum som theira tur tan noi za sari somnga senator PWD tuna hian tender anti chodon me bok ani eng ba ka hian ni ko Ayus development center kan ti maya chu ani si nuaya kan mu boka tin eng ba ka hian thil lo mum ve de chu mine ko mun thada mai sarkari min pe Bible se li sengin MSEC office tiang zong han kan da lawa state resource center HIVH eng en call to big te office to ti mayang ka kha kan satan le mek bok ani tin ei thil lo mum deuh tun ma lo ngai me lo ve chu minister kan hi limhan ka boy pui ve chara chu Mizoram health system strengthening project kan ti maya World Bank atanga kan muna tur hian how tak khop mai ke po Washington DC te sang ni kum khan kan kal zaka kal lo tling ta India poisa noi re noi sing ni sang riat kan muta kum nga chunga zo tur nia chumia tum chu sub center te PHC te kan hospital te ponianga heng hi thuam that angai newa poisa khatiang ro mana ga siam thei da turam chi hi hei kan muta tunai kum ni zet kan kalta kalom khop maya sub center tabal te PC tabal te ten bungrol le te poking telo me khang til tam takha Mizoram in tur gan kalpuya pathian ko ina zara kumma
a project ina ken period a zo chuan atlang puin Mizoram sub center zong zong le PC te kan civil hospital kan ti te hi na se takin kan thom thai ka ringa te hi kan soibel tu ani chuan ching khan ka ron soi sok to a jaika project kha chu Japan International Cooperation Agency ka tia khami tang ko khan zemobo ka khan Mizoram State Super Specialty Cancer and Research Center ka tia hospital ka dina turin hay agreement kan sign film mek to a nakina bel ngai omle Dr. Jeremy Aten an la soi tu rangai te la thome